lai tali ki sengsan perthai kata ke NPP ke UDP bat ke VPP ringkat ukertong shimet kilai shim bentang ha ka jingelang patba bala penlong da ka dorbar tempang yau musiang kani ka jingelang ha ka bala long ha ka dur jong ka common platform kala long kum ka rinsan banyalap election na ka benta ka Jowai North constituency u Dr. DI Kejam na ka seng NPP ba Marki Mule UDP uba A Andrew Shulai VPP bat ukertong shimet uba krubok El Pariat kilai ai jingkren syaki patba hakapor balabu habaro ki jingkren jongki ki kertong kila batai ya ki jingkular ki jing temu terekam bat ki jing temu san perthai jongki daka bapan jingkersan na ki nong song snong ta kurang joro syafsudi ngan pi ni bek ti wa pa cha tangan tang syafsi do nai pi kau ki frogi ta haya dalam ti mo yo review yi ya kenapa enggak yi emergency harap siap polisi no ile ita betul pi ka profesor kong to hangata ka bro henrenga orang pikikan di pucasna yo kata ya terbo ko yo ini Allah cium ki mabe yo ke Allah ya kata ka ni bertahu pergi ni kata join kan hak to ka porbo ong ika 17 join MDC constituency kaji kra istam yang ni kam kinong chachna ngaka mo ya wasnya mo ay ka deyi mo persaya ka hak to po dah kaji kra lang ki pernah cai di mereka manifesto yang parti yang ada pernah cai ni kan yang mulai ngomong ini udah ide pura dan pun juga sepi ukur pada ini tapi mendingan iman ru ya juduna yang ada untuk biang tim yo iman ru juduna umur hendrai kuman siam yang kejing cekri kuah cekri wan ra open bahab yang di council yang ini kini tak betang tang yang i kan council section nai benta yang ayam pi kau i lepat resausi ni suya wan biaya ni dia katut tanya nanti yang ini sesuatu ciruk pada berfung belai ngau kalau itu ada section jadi dia kalau yo biaya berapa